Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council ubat Titas Tarwal Khan mentakas ngi ula Kular Hapoh Snem ka EC jangka District Council kandon ya kathong ban Pynioh no yo Syiem Pura jangka Hima Mylliem. Ya kani ula keren hakas ngi ka jingpli ya ki maunong rim na ka benta ka jingbu ya ki CCTV bar ka jingpli ya ka jingpen thama ya ka yaw dia lang ha ka jingdon lang rengkat upa EMI nam sing Syiem ki menteri bapher ki EM bat ki MDC ka ki HDC na lor ki wei Mylliem mencah silakan. Ngidon kajing anglut pak kajing terang. Balapun no Hapoh ulu Snem. Ngidai ban pendek no. Ya kajing jiet ban Pynioh ya Syiem Pura. Kita kani ka thong jong kani ka council. Kani ka isi ke pemerintahan. Hapoh kajing alam ka jama. Ngimpen kana bagi dia no ya Syiem Pura. Mulai tanggawai ke mga karban. Bahapren jo kata kajing persyang na kaliang kajungi. Onam day pat bandon kajing wo. Om day bandon kajing pentut. Onam day ban peni pat degiwai pat kila kilenti ban pentut ya kani kajing temu. Nama kani kajing temu kajungi kam day. Nakabanta kajing pit jimbiang jomdore. Kam day nakabanta bangin mut ban pelong Syiem yanu. Kani idon na kajing temu ban wanra. Ya kesensyar kadar kababet ke berhenti nang bau kun haja unsong sok unsong sai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.